Darwinizm teoria takamule a Charles Darwin'i diroksane xozayeye kulgur ve teoriye takamul biraya hilbijirina suruşti pekte. Guftegoyen liser Darwinizmi bi pirani liser mijara takamula kubiriya nikandina suruşti pekte hatine kirin. Vebele zanistmend nabijin Darwinizm. Biyolog Wilson jî dibêje ku zanyar nabêjin Darwinizm. Wekî gotina dawî meriv dikare bibêje ku di dema me a îro de maneya giştî a Darwinizmê teoriya tekamula zanistî ye.